Aso se fulufitu Novemba, lua. Ia le foi ua au mai le tatou savalinga, marifi taitunga i au mga luenga, i le tau Afiafi fo i o le nei afi, o le nei aso. Se o tau se le afi, o le nei aso. Ma lo ngā lulua i se o tatou atunuu, ma lo le whaatoa i au mga luenga sa whenga ia i le nei aso. Ia se foi le tau le nei aso le tatou atunuu, wha malu nisi vaenga, timu nisi vaenga, ia manatu foi. Sa susulu le la i nisi o vaenga, te minei, ia i nei tātou ofisa autu, ma talwhatai o pia, ma na ia le sulu mai o le la i leo uli, ia e sa timu fo i le tae au, ia le fo o tau mai le tau Afiafi o le nei aso wha malo atu le tātou por kalame le Suluaulama i whi tai tunga o le atunu u sa whenga ia i whi au mga luenga, wha leo nga whaftai tātou langolango autu, o le tanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa, o le tātou whale o loa le SOS, ia whapea fo i le Papa Instant Koko Samoa, lango mai pe le tātou por kalame le Suluaulama ma le au nanga lau EFKS TV o le televisi o lau ainga. Wha malo lava ngā rurua ia le fo tātou o mai laso tofi. Ele ngata o le tātou tā pena msau ni atu mo le whaiunga o le vaiaso ia manatu fo ia o tātou tā pena Tapuaiga i tātou au e pe o na lanu moana ato iso se mea o le talwhatai nei o pia pe au ia le tātou por kalame iso se teimi o le nei aso. Ia e talo lava tātou Tapuaiga fifi le mu ia ma ave o mal whaatua tuanga mal wha moe ia manuia le tātou ta alonga ia wale al whaiva o tātou ta mawhanau i le tātou sua ngā siampini o le nakpiliki ma eul nei tausanga i wha moe ngā e ala i tātou ta mawhanau wha malo atuai wha malo i le ekalesia i ona tu ese kalesia e whakasai ta malo ekalesia mawhalitua au whai ngā luenga mawhalitua ia o le laulau o le fonotele, au nanga le whakasa, ia whaapele ofisa tūtonu i whaurulunga mtanga luenga, ma vaenga ese. Whaamalo atu i whitai tunga i whiau mga luenga, sa iai fo i le nei aso, whaamalo fo i whaurulunga e kalesia, ma leo whai ngā luenga, i so se e kalesia, ia o lo whitai tunga watala leia le atua le tātou tunuu, ma tunu e mau, fa malo atu tātou por kalame le Suluaulama i le nei vaenga o le Afiafi. Fa malo le malo, mo la tau tiu te whai, mai lava i leo le malo, ma le suiau ma siofo, o le palemene ma le fone usu le atunu, fa ululunga mata ngā luenga, ma le loa le au whai ngā luenga, i mata ngā luenga le malo, ma mata ngā luenga tu mo oti, fa malo atu fo i tātou por kalame le Suluaulama i le nei vaenga o le Afiafi. Fa malo i nei tātou matutua, le ngata i lea, tātou matua malolo, pensione, mapu mai le whiau mana ngā luenga, malo Tapuaiga le nei aso, malo fo i mo whiau matiute na whengai mo utou, lo nei tātou ainga ia i la tau tautua vaeina, le ngata i tautua upu, ta inga wha moe, le ngata i lea i o le malosi o nei tātou ainga manuu, tautua ina o le vao, le sami, ia maso se mea wha malo atu le tātou por kalame o le Suluaulama le nei vaenga o le Afiafi. Whaamalo i nei tātou pāanga mai mo mai atunu e mamao. Ia po whea lava o maua mai le upenga te whailangi. Ia whaamalo atu malo le ngā lulu e whaamalo losi. Whaamalo losi wale tau mamao hoi. Ia ai umale nei vai aso i whenga iei whi au mga luenga. Whaamalo le au ngā lulu e whaavaitaimi, ngā luenga whaavaitaimi. I ngā luenga uma sa whenga i mo tau. I la tau sa ngā lulu i whafo, tutonu le whale, whai ngā luenga, sa i le sami. Po whea lava sa iai, ia manatua o tau le tātou Suluaulama ma le por kalame le nei vaenga o le Afiafi. Whaamalo atu, matalo atu. Talitonu mamate le tātou por kalame. Tau nuu manuia whi au mga luenga ma lo whitai tunga le nei aso. Eui lava le nei mea sa whea ngai o le nei aso. Ia ai momoli, whaafo i le viinga ma le whaaftai le atua. Ua tau mai fo i le tātou savalinga. Le wha iwai o whi au mga luenga o le nei aso. O le a whai le tātou malolonga, ma hei al tātou malolonga, ma se tātou whaafiafianga. Ia ona mai moa mai lole i le tātou whaatalanoanga. Ia ma le tātou mata ngā luenga o ngā luenga, whela ua inga, ma ngā luenga ese, ngā luenga te tele le malo, e ala i le tātou mata ngā luenga le puma, po i la tau o loo vaia, mata upu tau langa, ia ma vaenga whaapena le tātou mata ngā luenga. Ia wafo i la tau ngā luenga whaatino iai nei vai tau. Mai mo mai tātou whaafiafianga o le aso ai, ia ona a ngā iloa le i tātou whaatalanoanga,
e pei ona fofonga inatu.
kasia siva siva bole bole wonga fo ikwa singa kasia siva siva bole bole wonga fo ikwa we me fata iti o que me ki ole ai malo si tau tua ai iso astai o ni ngoro ya o e tu pela la o nanga wana wino ai you Samoa la 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 fika kama yeah eva fa ali ore ai sele matanga marpulenga I isala ai ale so tu pe vaya ni lo kama manen morfo ai ilo ainga la 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 fika kama yeah singa kasia siva siva bole bole wonga fo ikwa singa kasia siva siva bole bole wonga fo ikwa se siva se lunga se lalo se siva se lunga se lalo se siva yo 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 yeah oh yo 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 yeah singa kasia siva siva bole bole wonga fo ikwa singa kasia siva siva bole bole wonga fo ikwa Tadi mai tato pokal o Suluaulama ni Afiafi. Ia o le tami vo I male whakatandanga marvanga le puma. Ia por vanga fo fanga pulenga no fanga. I tauranga ia leo mato mafuta male sunga ia so mane malanga. Ia o ofisa ta pulenga o taulanga. Ia va pe foi ia to foi sila le malo la tumu sunga tirialo. Ia o le ofisa ta bloketti o le fa tu sino mota malawa o Samoa. Ma lori le se fo mui mo fori ia sori ka voi mo tu te sa fena e ya ma ro se fo mo le sunga au me sele ma ro ta tu o tu no ma na tu fo yo le o vi fo fetu o te ma no ile ngal wo mo fe au mo fe nga ye ma ro le tu no ya au lo mo pe mo ya le lo fo mo le ngal le yo le tu ya fa malo to ile sunga ni o au ngalu fa yo le ya so ya mi se malo no tato tu mo malo ni fo lo le ni tu ti no tanto o dia le o le ma sina mo o tato fo lo ni te usanga ro fe lo o ka ko ye ya I lunga le o ka ko fa ro longo di kangi me o longo mo foi mo li e pi foi ele ngona fa altino yo la ai tau sanga wa ma ka foi fa fi fol malo sia ai ul malo ya ai malo fa tai foi mo tem fa loino ya fa foi nga yo le tato po kamera ve longo pu yeri pe tato patno ya itu langa ya o le wa ye tato tanga do ya ta amat ye lo sunga tiria I fa menino atiri tu langa o mole bloketti o ye ni ya After mo le no ko sit ia ori pior tatu no lengalia tau longo tau faila vai longo pili tatu se tulanga wa el tatu pro que tile o le fatu sino mo tamalawa ni tem pe ona il tatu pro ka me tona ia o le awa fanga solo itu I afioanga yo le mai atu afioanga vai mosu ia le o lo matu feutanga I pe mala afioanga o pia a waso latu finangalo ia petalia matu te tunu la afioanga e fapia ia numero o to atu sibo mona to faina mfatu langa ina ele mtanga lwenga mo fale taitasi ainga na si vai ngale na no fia to talai o tu langa le numero tu sole numero ai o le tu si o le numero le
fai mai le tangaluenga pe fatulanga me tangaluenga ele o se numero na le fai alternata ia ro ia lava ia le taiala ma le o lo mulimu taia ile fainga le o le numero le o le tuatus na ia o ngatasi matua tu si tonu le tatu atu ina ia tu sel tu si le fainga ilia a mga ala ia tu foi le ma fainga ile sina na ia la ngatasi o male le anu ina ia standard for ngale ia tatu sipo tatu bloketilia ia mulsi fia fo e pay fo o atu ia fa o ia fo ila tu street address ma me tu langa pe e o lo ia le ta ia la fo na le muli ta ia i pe fa ia numero ia tu atu e de fa pe sona 5 na le halu fa sauia vang le lava le nganda mane ai ia lava le ta ia la fo na lo muli ta ia tanga na ia so longa le le fa numero ino o mauta malawa malo le tunu bila na ia ngalwenga fa tino temini o le wa mai ai le fio ngo mai moso ia pe vola nga le fio ngo mtau tu le mtau tsa ia lo mato fiu tanga i pe ma le fio ngo o pia ia o le temilane ia o lo fatatali lava ia se talia tu le fio ngo pia ai o pe on ta o foi ma sima to proclame o mato we mai na ile pulinu sa na pulinu le mato e mato wala na tonu le nu e ona o tato afio anga ila to sama to ele ma fai no mato atu soli le afio e tau lava o le upora tunu e ia me uia mo to ina tulang fa pe mato te ui mai na ile pulinu e ona to fa o atu le pulinu le mato mana onga e po atu langa mato te mana i te tonu ia na tu mai la ia fina ngalo le afio anga ia fa pe le ona mato fa tino ino ni anga venga fa pe tonu nu pe al fainga le sa fai fo isi afio anga o man mato ia o le temila nei o lo tatu proketi ia o le wa pe ona na ile fa mtalanga temi o sola ia po i fita to proclame o le sa a mata lava le proketi to tonu le tala fa tai o pia to tonu ia to taulanga wa mai ala ona fatulanga ma vai ina uma numero po street numbers ia mo fanua ia ngata le fale to tonu lava vai ngo mo le al temilani o le wa mata tona me ia tuitua le tanga luenga a mata ona fatulanga ma vai ia fa mo tu le numero mo isi vai ngai tua to le lua kilometer fata milo le tolanga pi po le vai ngo mo le po phase 1 le blocket ela wa mata ona fa numero al temini ia lua fa numero fa sin te le o le fa tino nga benga ne ia fa numero ina man fa numero ina mato wola ia fa le ngalwena sias po le ground truthing work le ina ia fa mautu le ia me o tala fia ngai fa tulanga o numero ia ma fanua na pesi o pensi le fia e lua to nga fanua le mato te fa ngai na temini il bloqueti o le fanua le o me saulo so fanua le fa le nu pe la ona iba ngana e ia tonu le fengo le mato bloqueti pe tu al numero ia il fanua le fa o me saulo o mai lo la i fanua ia fa la ngana ona mato tu ele numero i mo fa pe ona i se sengana le tu tonu le mato i fa tu langa ino numero i lungo to ina fanua ia e o lo fanga solo pel bloqueti te mini o lo fa wa bloqueti ma fa numero tu si va nga ia le yo to ia ma o madona fa ile nga luenga si ma fa mo tule io na mato fa tu ina le lunga le tato official na le official street address fa nga le ma fa mo tino le ia na fa la wi lo fa le tu la tunu wa pe o tulanga tele lava na ma fentana le ole so ba faile fa ilo i tu la tunu a me ta wa tu ia a me o pai o lo numero le la fai o la lo numero pe o le se si nga lu nga tele na lo fa nga nei malimtanga lu o le tam faile fa ilo atu le malo tunu na tu numero tu ai o tam faile va o yeni si awal e fa fengo fiel tu langa le ma vave no o tu ia numero o tu si tangata pia po tangata ona fanua per tu langana le fa ni le ia foi malta tu proclame le ia o le tam faila vai e fa la wilo le malo la tunu ia aunga uma tu langa wa ia tu bloqueti temini ia ai alem fa ona na
na whaapea tu a meo le numero lia I lunga tato TV. Tu te tau la vona na whaini ni whatatanuanga vona te ma le malo tumu whaapea ia whapoto mai le vaenga lia na whaapea ia vaenga I o tato numero ia whaapea na tai tasi vona na abel numero tangata ia alo tam whaipea ni tanga luna vaini si au wala. E whaingofia na whaatino le tūlanga. Ia peo se taratu na le tūlanga wai ele tatu plo ke til taimine. Mea, mara. Sula. O le asau whaopoe. Ia se tūlanga fwoi le I la ue fwoi mta whai o so soani e fwoi atiri aro. Ia walfa ngā solonga. O te longa o tele vawe le alu le. A polo ke til taimine po la e. Ia. O lo tūlanga la pita. Pastai le se lo soa ai o le taimine. O lo whangasoro pele e fuala I tūlanga ni tanoa toilo so ia saunoa ia tilia e fua ile mai se lava whanua whanau tono e taulanga o le e alualu leia whanua ia o mea sauroto whanua le malo ia o whanua la ia pila I Afioanga I tono e mana o mea lava so soani ari I mwhai pule atino ino tūlanga lea ia ai I le vaenga foi leo. E le vaenga le tau tilo I le ofisa. E le taime te fausi e lau mota malo lau mota malo na tumi. Mas e lava tal fata I le wai I polokits. Ia e ora taime fausi ai alo sia ke kunu ore maple atili alo ole o numero le. Ia na whailole I tangata maur sila fia le ia numero le tauna I lau whale le address le tauna ia I leo umon whatulanga I lunga tatu tula whanoma tatu poloketi lea ia o vaenga pa penao lo tau mwhai te tiro I so ta I uma ia vaenga le I whawhaingo fia I fo ia ngaluenga le ofisa ia wai ei taime vato I whasea I tono le ofisa ia o le whale numero fia lea susunu la pisi ma fia ia matou ainga tua o le asu ma vaenga pa pena ia whaingo fia la ia matou no mai sa o al vaenga le e tupo I vaenga ia pe o tūlanga na ia ele ngata ile pe ana sisila I lunga I tatou televisi whalau I loa ia au nanga ia le pui mu mai si vaenga e whatelea ia o no fisosoani le malo le atunu No, yo tiraro ton lava yo taulanga le o mai ia wa mai au na whatulanga I lunga o le afo o le system lunga o le desktop ai e le tama whai whamatu o tutua ma whailoa tu malo le tunu a meo o aile o paile e whialau numero ai au la whaile e whialau pe o le tūlang whengtana o pia ngai ni man polo ki te teimni ai pe o le si tūlanga le sa sau noi fo le tu whai a seve ia o le pe o le matu whaungana le o le teimi e whio tu e tangata I tono e whailana pe mita ia ano matu tu fatasi atu le o lo pe mita pa pe atu ia lo numero le o lo tu atasi me vole tenu ba mana malta tu o tenu me vole sa sa no e le fa pe o numero e patu tono le on tanga bang e le faianga purea o e le fainga le ku kasi ke wa e manga su fi kasi su fi le fa su solo le ya e pe o le tu nga vale o le o vaanga le sogia numero le sogia le tu tam tau vaanga le sa ne e sogi si la ku le ka ku su le ngai ka fa ma mala man ka ko ai a maria te longa e fa me a mi se no ia ia whanua ia whaaranga nua e pia na ia o le whaaranga whanua ni I langa I le tasistanga tai ia sa o le leila vale tūlanga le sau noa iona o whanua fo ia e whatu pe fōlinga fo ina le whatu ailoa le tua oi I mai le sinu e te le fo ia tutono ia e pule atanga tai ia le a whapeo se whanua se ainga ia e pule atanga te me tu e lana ia maota pe leo tūlanga na pita u whawhainga tai ai o le awa iei le tatu ta iala lawa umana whai e mātou te whaonga aina le teita le ale tangaluenga leo whainumera po le statistic mātou te au mai ia le ia household o lo tonu lo ilunga whanua ia whalengu ona mātou tāno while ia
tu ia le numero na pe na famtala foi te mi ista to program ele fa pe o fale mai lunga o le fanua le tu ia le numero e pe o le fale au tu po fale le pe ia fale le senta mai ele ainga poto le po pe fa te inga o fale le o ia to ina mal no tu ai au ta falo ia lan fa ia o fale la le o to o fale na o tu ia le numero o le o to atus ai o si fale o ta fa pa ina attach mai le numero ale ta sile pe sa famani no ina lo tu langan pe no o so se vede fa mai me te fam na tu ta fa yo ngalo pa tino ala vai ngol puro ngol taula ia ko sta yo le ormato no ngolo ye o fi permita no o mon fa la wilo tu sia ta tu po kala te mo so ia la le ola tu longa no loto o me mana mia ia me ai si va ngale e mana mia permita so singa lua ngala vai fa tino lu fa nuo e mata mai la vale so ti ol fa nuo e fa le fa to ol fa nuo fo wa le fa tau io tu lo so e mata tu ala le so ino ol fa nuo ia fa si ol pai fa fut permita ia ole va ngale fa tino no ngal fa si ino ol fa e fai fu permit em fai alan tu ina tu te sanga tas tas te sanga la via to ya me ole mafu o ye fa sia o li mai na lo fis le vai ngala le o tua tanga le suolon fa no la fo I molla le to tari il fono o ye il fono to ya al watu fa sia ya mato al watu pa over martua o le pine tauna ya roi al watu fasia ia fausi el fale la talata tua o ye tu la fono le mau fata pula ia al watu fu il fasia pe tu langa na ai e fa solo la ya si singa le office e mata tu ina ia tu langa ni ngolunga fatinu ai ba nga mai tu ina pe le official fatinu no ngalwe ava pe o to lo fausi se fai se ngal wenga se fanu me sa loto tela fanu me sa loto e ele vai nga ila no le tu la fono le office vai nga ono sumato e fa po ina fa pe tani o power of entry e mana mie nisi mtanga wenga le warrant o ile mo le office ko mo sinonga e o tono fanu ia alvaenga la le lo tu la fono el pum e ma fai ono u ia le puma so se fanua e o fanua mi sa lo e fai ono mo lia le lo fa la vela ngal ngal ale office ona le ma fu angana e ia tai mi o to ma to tu ai e sa I mele malo la tu no ma to so lia ona to ele mo la to me to tino ia ai pita o tulanga la le fa ngai na mato ia o le tulanga o le la fo u maso ale o finga sale e vai pe mar fa no ia e mo tu fo ia ata o pu ele o finga ile mato ia o kula fo malo le e fa malo lua ia e pe o me ia le e vai il mato ia le office e fai si la iti o la uwhinga lue e fai o le la iti o tausa te la iti matini ia te ila e vai mo la le vai mai lo le sto ina o teile ia o tama ia tamiti o atu ia ona son na lafo le o pumo o pena le uwhinga lue ia te talo tu le mano la tunu ia o sila fifo ia o whanau fu ia o tupu mata madi o tato tu ai longo fu e longo madi tang so walo la sa la foi se uposisi e pe tu langa na o nisi na mta fa yo mi o mani so fa fita o lo fa pe no fi ngai pe ma le ofisa ya o nisi o mato po kala mi fa alwa no mau e le so tofi le so va so fu le so lo fu fa la so fa mas ainda no novembro ona o pa ula so sfuru iva e fa manato ele so fa to mo
o whale tā ua, te turo le whafonga anga le Afiafi. Ia maritu malau te, whatā ua tu langa lea. I le se aso sifuru iwa le stona. Lea lau manatu ele komiti. Ia tu le sulu sifuru whao o November ia tu langa le. La stofi. La stofi wa sa fo. O no, e whaiwai se sa mātou tama i Paul Kalameo e whaatino i lungo le i tua le whare wele tu ia tua. Ia. E balaunia so se tasi e wai atu iai pe apa pe maua le avano. Ia ole vava ai le ofisa e ngā lua whaatasi manisi o mtanga luenga ele mtanga luenga so i fo maloloina. Ia ole vaenga lea tangata tawhau mai mo mai wha. Ia. Marisi vaenga lea mtanga luenga puna o whanātua ma siu siu ma. Ngā lui whatasi e tapu ele vaenga lea tumu malau tele. Ia. Tailo e le sila fia le sunga le fai fia au ia. Po le harimana i o le whalea whare tonu. Ia whare tua ia. Ia. Le me pisilia lea. Ia peo mena lea na le iona mātou. O na esto whael tātou malo. Ia whatā ua vea nei. Ia. O no i fo i mapu e mai whamai esi esi ma vaenga whapena. Ia. O vaenga na e o le fofua le ofisa e. Ia ma manisi mtanga luenga malo e whamanatu le aso le aso lo skufa. Ia. E nisi mta whaioi. Ia. O lo whapeo no whenga i ma le ofisa. Ia o le vaenga le o le whenga i ma le peon ta o whaasea ia o. E mawhai o na whaasea tui i vaenga fui o whale o whausia. E iso na whianga i lungo o whanutoa oi. A whapeo o whare tiri alo le i. Arui fua whanga whare taulu whare tiri alo ia. Ia e le mwhaila o na mau e mātou le viu le o mau e tiri alo. Ono mau runga telo ni wha. Ia o poroko furi sa vili vaenga peo. O whaasea langa e whaasanga ia tina e o whaatinu. Ia la e tasina mta whaioi. Ia e mwhai ala na sua tu tono le visa. E whai atu fui sautu. Si whai loa mātu vaenga ia wa afia i oi le tina ele. Mane. Ia e fwoi la manu mea ta o le whaasea e whaatatau le soifua le. Ia la e pe au fia i tonu le tumu malau te. Ia le vaenga hui le o whare tonu ia le. Se tulu le Afiafi. O le suawai la wha. Ia o le lei le ino le puma. Se tulu le lua le mo suawai la wha. Ia o halua i tono le sfanu. Mo namu manoi whapena. Ia tūlanga i loi. Ia o isi vaenga o le pispisa o. Pisa. Lotu la ia e whangane whai whai. O te ilo le o le numero tasi na o matou whaasea ia waia. Whawhita uli le waia te minu. Ma le manongi le tarawhianga. O vaenga ia le mafua o mamaila. E mwhai la o na tui natu i whaasea tono le ofisa. Ia o lalo le vaenga ono sfuma tono i tulafono. Te ilo na o mon whamanino atu nisi o vaenga i se tātou pōkala mena mua. E hila vaenga ia, e hila tawhaioi o le ofisa. Ia, ai pe o nisi nā mtawhaioi o nā tau whapula ia ma nisi o whawhita uli o lo mātou whiangai mare awa si hasi. Ia, ai manatu o le walata le luas furu. Ua whe mare whāna whātino ele, le ana i ele. Ia, o voisi matu. O pasi mare universite, pe ama peo sta miti tiwa. Ia tu matua tu la fo. E la ngona fa no e o atu fa mai kamuta. Ia po tangata vuila. Ia e fole me ya matu. Ia tau tatu mai le o mai fa fo wale. Ia. Na ta vuile po wa matu futa fa mata na le futa to yo. Ia sa oilan fa mutalangan. Ia o tangata i nofo ni tātou. Ia o tēnā tātou pōkala pe whaalau i lo. Pe e wawai pui. Se pāpui pui hore whaatino ngā. Ai le ai. O le
au na ngai mato tau mapai ia tu ina mai vai ngai ona mato so ne tu le pati no lo ngol e va tu foi tu ngo va pe te dia lo pe e va tu foi tu ngo ia le pati no ino ngol ia oni a fiefa no tu o ia ia le fu le pati no ino le o ngol lo to fa na tu oni a fia ile ai pe mai pe va ngana e ta o ngol lo pa pe ona ba ile office ia martam fa ia lai e te pe tampa ia e se ia fianga o si manga e no afia mai ile ngaluenga o tau patino ia e fe ololo ala ngaluenga ia a inga e smua so fa ngaluenga e fa ngo fia la no wa o se furua so fa ngaluenga e o fia ile mato wasi singa e o tu le officer va ai po ani afia ngo si banga pe un patino ngaluenga le a pe so tu ngaluenga le so tu fale ia e afia ia la inga tu pele ia o singa ngo tele ia mal ia pe o le goma sino tau fa ia mana o mia vi po tigure mo ilo o afia ngo si mo fa stelo el proceso te lo man te mia fa mutala fa si eta wali so tu lo fise marmalama ni si va e me fa yo na marmalama ni si o manuela tu ono la tu ti lo na pe e ko mutala ngabui le fa mai le o si ma tu yo tu ono ai fa ya na me pe vita ia e fa manuru atu le mai monga malora tu a fa ia visi fa vale fa pen fa vale for kari fa vale for tale tu na no le na tone e ngala tu lo ta tu no pena e ya la tu fie era ora pupu ele e le ya mi o confiki ele que kia na umi ven an ma ne yo le ole va inga foi ole al tato officer ele ngata ele va pe fa ka wo fo wo ia ngai puli sa lo ko ya ole va ai foi le officer ia fianga a fi foi disi di fan yo te lo foi lo ye lo to va le ma le va nga le Samoa le ta wa to va nga le va ia fan wo a mo se le fan wo ia va le sa no ngala sungo ia oni sina va e ia fanuia perguntar a fa pela le fie fonsiero do fale ngol fanua le salasi e te su mai mare tu sia salasi e wa mai le pe pole computer phone o salasi le ia mai na tu sia tanga toro ia le fanua e fa ma ni ai o lo sunga le o tu ia le vai le ai mo ni si fa mutala ngai ia le ia fala o tu pele ofisa pe su atu I lalo le tu ia tu tata no ia fa mal mai foi ni se vai no te fa popo tu langare o so no nga to fa se tu langare I pe vitsa te o mai tau mai la tu no fa pe o ma tu fia pule I fa ngola tu ngaluenga I ngola tu fa no le tu langa fa pe o I le ofisa a me ama tu te fia pule le e pule ata tai lo na I fa no ai o le mafu anga le na ma tu fa ia tayala I po nei fa vai e tau e tamo faile ina ia puti le a foi tato se manga na ia umi se taimi vuna le e sustain ile tato se shoma ia ile ngata ile o ti lo foi ile va o le tangata le stangata po toa oi me pena na ia awoni tupu mani pe felu mana I wena wa ia a failo permit na watu le ofisa siasi na mfamautula ia mea o laua talafia ngai matulanga o tapenanga wa lau ngoluenga ele ititisi afianga ile sisiomanga ele ititi foi pele ese afianga ile sitangata le pe ona nei meana lina mafu na mato faia ia nei taiala ia mo o le mato mafu o le mafu faule ile ofisa poni na le vai nei lumna
ia awana iso na fai ia fai ai awana iso na fai wana le ia sustain belta to sio mangalo i taimine ia no tato taimi fatulanga pe isi vai ngai nei o tato tandanga nei Afiafi ni jona tu le to fai se fa mo balta to por clame nei yes ia fa tai le suo au ia mesele marolo ofisa ia mole no fu fa no ina mo matou tau fa la wi loi po inisio matou ta fa yo ia mesio matou pro ke ti fa alu lo fa pe no fa ti loi nei matou ngal lue ai o tau mo fa ngala va ti na anta to tu no ia mesela vale le Tapuaiga non tatou sisio mang i le puipuiga ia mal pui o le tatou soifua lelei i vaega uma o loo faapea ona lala mapapa ao iai le tatou atunuu a faapea fautuaga lava le matou vaega a faapea fuafuaina se talasaga se galuega mo se maliga se galuega ia o le fuafuaga o le winga le whamatalaga a fuafuaina ia po o leo te fuafua po le masina fou o whaitanga sua tula temi nei whatandoa ma awa a matalonga luenga ia ono utu atu lea matustau fitau fila mo le sila fia malo lea tuni pere spemita ia a whapea mato atu sila fia o leo wa iai le mato wa ai lau pe mitan tui natu ma ua ia ingan tui natu e whaatino e lau alo. Tau na whaasura lea matou ngaluenga ia e whauau lau e ngaluenga. Ia peo tūlanga nai e tarsanga toi le malo lea tunu. E leo iai se manatu le ofisa e tau mia pe tau fi ngaluenga. Al mana tatou ngalu e whaatas. O ngārea tina ino si o tatou atunu. Ia malisi vaenga lea so war faifia o te fa manatu ata te waso fa pitoa le ia na o tele mole so i fu malo loina ia o so i fu le ia me se la tina no ta me se so i fu le o tatu ai i vaenga le tu malo tele aso lo sufa aso lo sufa o novema il vai sfo ia ai fa time ol ma no manu tele ia painga malo longa se tanto o tunuri ne fia ia fa mamia le tu i lo sul pa ngai tai ia foi pel mau tele ia ma ola ne lo fo le di ia alo aftai ia mo le vela fa aftai tel e le sunga ia seve Suluaulama mlanga e o le ofisa tai pula mo taulanga e va per sunga tilia atina freti o le ofisa tai o bloketi o le fa atu sino mota ia malawa tonu si o tatou atunu ia o le vaega le fofoga o pulega ona faga i taulaga po o le puma ia mo le taimi faavanoaina ia mafai ona sumai matala mai au ia nisi pe o vaega e tauna malamalama ia le malo si o tatou atunu o logologo pui alii pea i tulaga ia ua ia le matagaluega le livaitau ia mo le vailaga faapetaitele ia ona ola le avanoa foʻi ua fai ai ona faasoa i lungo tatou walata ia a te lungo la te foi atu tatou proklame e le faauauina o le tatou proklame o le Suluaulama e ia ani tele le faasausaga asi o tatou atunuu i lenei Afiafi ia u whaafonga le tatou atunuu whaataloanga e peona iai le tatou matangāluenga o ngāluenga whela ua inga ma ngāluenga te tele ale malo ia e ala i le tatou vaenga o le puma ia po i latou o loo wa aia ia mata upu taulanga i si o tatou atunu i tonu o le tatou matanga luenga. Wha leonga ngā whaaftai tele ia i le sunga ia tawita ia whapea foi ia ma lea whainga luenga le tatou vaenga le puma ia mo le vaenga tāua na taulonga le tatou atunu i le foi Afiafi. Wha malulu le tatou atunu o na le a misi le tatou porkalame o le wha malustino le ola, wha malustino le ola i o le asotofi o le a sea to mo tai au. Ia ona o le tātou whaatala noanga le nei fo ia Afiafi. Ia whaamalulu ai fo i le tātou lango-lango, vaenga le soifua maloloina whaaleo pea, o le tātou whaamalustino le ola e lango-lango i aile le vaenga le kānesa, vaenga le HIV/AIDS, o le vaenga le whatawhata vai-vai, e ngata fo i lea
ia ala fionga ia tole afua ma le tatou falkoleni Hymns Fitness Center o le a mai moa mai taeao i le te vaenga o le tatou polokalame o le whaamalostino le ola. Ia wane ingalo fai pia whaamalostino le nea Afiafi nei teu whaapea misi polokalame o na misi e leo lau whaamalostino ia ai tau pia na fai taeao ena foi aluatu tatou polokalame ia tau i lei whaawau pia le tatou whaamalostino le ola. A manatu leo te pena mai le tatou Tapuaiga o le nea Afiafi o le tatou tofi o le sunga i le whaifi au no fo ainga ia le sunga ia isa maeli au lai ia mai le EFKS sa le au mua a le pata. Leo te pena mai mo le tatou whainga alotu nei vaianga o le Afiafi mai mo mai le tatou tunuu nei whaafiafianga ma le sautu pulanga talavou vivinga o le tua ia maua i fo i le malu o le loto o le nganga ma le mafaufau ia awa lava le tatou Tapuaiga o le nea Afiafi manatu te tau o na tatou whaaftai le lofa malanga le o le tua ia ona lofa tai malana pui puinga wai umanu ai fo i ngā luenga o le ne yaso mai mo mai tatou whaafiafianga vivinga o le tua ia maua so manatu toa lau whaalongo ma lau whaafonga ma lau mai moa ia alu ma le mana le upola le tua e ala ilana uauna i le tatou Tapuaiga o le ne Afiafi toi fo i mai whaawau tatou polokalame le Suluaulama. There's not the present for the
O le aua, ua ifo I mo tanga se unga o le nei aso. Ai mapu mai Samoa, se o tātou tāpua I atu I le atua. Ai se fia muri mai a te au. Ia whaafiti o ia te ia ma ave e ia lona sa tauru. Le muri mai ai a te au. Te o tātou te talo. Le atua ma nae lo mātou ta māsiri e se. Ua mapu ane, ua mapu mailo wa tunuu I le nei Afiafi. Ina ua mae ai o fe au o le nei fo iasu. Aua mātou o mai se o mātou si I le vi inga, o la mātou tāpua inga e tatau I la ua fiu. Na ngona pea lo mātou vai ma le ngao whaale anganga. Mātou mua I pulunau na wina la ua fiu anganga pa ia. Fio maia e te tai atu le tāpua inga lo antonu. Mātou whaia e o le nei tāpua inga. Ia vi ia I pea o la fiu. E la lava ia Yesu o mātou te talo atua I nei. Amen. O le whaita wina o le tusi pa ia. Tusi whilwhilia mo le nei Afiafi ua mo maile le whenga fau. Tala le leina wha mawina e maa reko lona mata upo e walu. O te whaita wina le wha upo e lua se fulu ma le fitu. Se ia whaangata I le tolu se fulu. Ana toi si leo le whaitau le wha upo e tolu se fulu ma le wha. Se ia whaangata mai le tolu se fulu ma le ono. Whaafafonga o te whaita wina. Ua mariu atu Yesu ma ona soo I aio Kaisareia Filipo. Ua I le ala I lātou. Ona whesili atu lea o ia I ona soo. Ua whape atu ia te I lātou. Pese ale upu o tangata ia te au nei, po o ai. Nga lātou tali mai lea, o Ioane le papatiso, a o isi o Elia, o isi foi o le tasi o le au perifeta. Nga whetala iatu lea o ia te I lātou. A o tau nā se ala o tau upu ia te au nei, po o ai. Nga tali mai lea o Peteru ia te ia. O oe o le keriso. O na wawao atu lea o ia te I lātou. Na nei lātou ta uatu o ia I se tas. O na wala uatu lea o ia I le moto tangata a toa mauna so. O whetala I atu ia te I lātou. Ai se fia muli mai ia te au. Ia whaafiti o ia te ia. Ma ave e ia lona sa tau. Na muli mai ia te au. Awa ai se fia whaasanga le muina lona ola. E mau ia te ia. A o le wha mau na ola o na wau ma le tala lelei. E whaasa o ina e ia. A wā se are o ngā le tangata. Pe a whaina te maua le laro langi uma. A e mau na ola. Wha manuia mai le atua e ala le tātou whaitau. Ma wha longo ia nā whionga pa ia. Tō mawatu pe ia te ia lona nawa vi inga nei se ia o le wha wawau. Amen. O le la unga le suafa mamalu o le atua le tamā le alo ma le angang pa ia. Ai se fia muli mai ia te au. Ia whaafiti o ia te ia. Ma ave ia o lana sa tau. Muli mai ia te au. O le manatu au tu o mawhau whaunga o le nei Afiafi. Ato o le malanga. Ato o le malanga. Whaasolo atu le malanga Yesu ma ona so o Nasareta. E au I atu I kapana umi. Alua e ai le tala whaatai o turo ma saitonu. Pi o ane I to tonu o Kalilaia. Na sopo le o le vai. Ma o atu I pete saita I le isi tu. Nera o le ala I Kaisareia Filipo o le nuu e. Pito mamawa ma Jerusalema. Nera la fesili a Yesu I ona so. Nera se upo tangata I te ia. Ai o le fia I loa Yesu.
Po o ame o lo i to tonu ato le au so. Anga o lea le ato e anga i whanua. Le sao Yesu ma ona so o lato malanga. E ta i o le malanga le nei. Ua i loa Yesu o le malanga e alu e le to e fo i mai. E fo i mai ona so. O ia ua se puao e le lea i le langi. O le malanga a sa undi nei ai. Veo no wha upu wha pēo le malanga tu usao. O le malanga o le atu uloa ma tu usao le taunu unga sili le parataiso e whaavava. Ina o le a fo i Jerusalem. Na e whaatari tali mai ai le sātau. Fesili leo Yesu. Nā le fesili fo i leo le lang. Wā. Mea e te tau ona i to tonu ato le tangata malanga. Mo le parataiso e whaavava. Ai se fia muri atea. Whaafiti o ia i ate ia. Ma ave e iolo na sa taulu. I le muri mai ai atea. Mea ia. Mea ia e te tau ona i to tonu o le ato. Ale tangata e mana o e malanga. Le ola e whaavava. Whaafiti o ia i ate ia. Ave e iolo na sa taulu. Na muri le i ate ia. Tō tonga ia e tau ona whātō tonga i le ato le tangata malanga. Whaafiti e ia o ia lava. O le winga o le whaafiti lo na whaonga ina maringa ngana e leni. O le matua mo matua wheso o ta inga mani mea e le tusa. Male fina ngalo o le atua. O le matua furitua malu ese mai ai. Upu whaafiti leo lo whaamatala i le whaafiti o peteu. Whaafiti o peteu ia Yesu. Ama natu iai. Na matua leiloa lava e peteu ulo na matai o Yesu. Matua whaafiti a peteu. O te leiloa le nā tangata. Ma te lei whewai ma le nā tangata. O te leiloa lava le nā tangata o Yesu. Whaafiti le na. An whaama mawha o le upu whaafiti. Awhiti file muri a Yesu. O na whaafiti leo ia te ia. Nona winga ua matua pong saa atoa le lalo langi u mea se. Ao mea umatato te whaia o mea e wha au tama mai e le anganga o le atua. Ua le aise ai a tatau e tato te whaia ini wha ai unga. E au noa ma le musunga le anganga. Ua le o tatou e pule ia i tatou. Ua lima taita ina e le pule mai le atua. E tau foli manatu le so o tanga i leo langa o le aso faiso. Ina nei fase se ina i tātou i whetalenga Yesu. E leo le whaafiti o i tātou lava. Ona tu ua i leo mea le lei o lo tusa ma le ola i aso faiso. E tā ua le ola sa ili le oa ma le lumana i o ainga. E tā ua le tausi le soifua ma lolo ina. Tā ua le ola tausili. Peita. Tā ua o lea. O nisi o vaenga ia. E teimi e ata lua i fulo le manusina. O na lua ngia lea i whai unga se malangona vevela. O na o ia lea o le soifua whakerisiana. E a tātou whaafitia e tātou lava. O na pulelea o lea nganga o lea tua i tātou. La Paulo ya Korinito. O uma ona whātau wina o tau le tau. E leo to e pulela o tau ia te o tau. A o ke riso o pule ia te o. Whātumutu munga o ia mea uma ia pulelea nganga i o tātou. I o tātou loto. Ia pule ke riso ia i tātou. Mo tātou wole e amo le sātau. Sātau lava ia i le si o manga o Roma. O le whailonga o le whaarumaina. Whaasalaina o le puapua ngātia e o ai le oti. Sātau o le whaasalanga e matu ia i o na pō. Au le mea lea le manumi e i mawhau whau o le au so.
Lea ngai la to te lo manatu e ono o Yesu le sa tau. E ta o ngalawa ia Yesu i ona so. E le leo na a mata atu ina i mea iti o le ola. Tele whawhita auri o le avea mo so. Le lea mana ia o le itangia, whaasino sino mia. O le ola mativa sa waina. Ma le lasi o mea whaalave lave ina ai le avea mo so. Tala Yesu. Ia o tau amo mea na. O sa tauro na o le avea ma Kristiano ma so o moni. Na muli muli lea ia tei. Whaarumanga ia o le ato malanga ua whaato mua Yesu i ona so. O mea mauti no ai le taunu umanu ia o le malanga i le taunu unga siri. Tā mo wai o se whaamanatu fo i lea o le tala lelei. Ua uma ona, ta tongi e lea tua lo tātou pāsese. E tātou te malanga tu sao ai le parataiso e whaavavau. Ua lea o le tātou tiute. O le tā pena, o sanga tā pena tātou ato, o sā uni le malanga. Whesiri o ata penanga. Tā whewhea, o ato o tonga o le ato. Lava lava whaale tino po o lava lava whaale ngang. Lea ngai leo ato uma o loo yeita penanga whaale ngang. Tele ato o taule ma whai o na ave. Ona o le ma mawhatu. I yanga le fil. O le avea ma Kristiano e li mata ita ina e le anganga. Le soifua ma le ola. Ina ne tu ua ulafo i le fili ma le ti Apollo. Ona le ma whai lea o na tātou whaafitia o i tātou lau. Le avea ma Kristiano e tātou te ono sa e amo le sa tauro o le ola tau tua. Pou li uli ai tino i le angsala. Mana mana mai o tātou mata i mea le lei tau le atua. Ona tātou muli muli ai lea ia Yesu. Ia manu ia tele o nao Yesu. Amen. Tātou pese atu le pese se lau se furu maritoru. Se lau se furu maritoru le pese.
la tātou wifo ma te talo i le atua. O tala le langi i lou ma malu. A ua pese le fuafuanga e langi fitari a ili ma tautia o lo mata isau. Ua sila mi o fo i le tangata whaatau waa. Na ua e wha ofu i manuia whelanu lanua i e le mamai. E whesui ai pēa le mana malama ma le pō uli uli. O taimi ua uma ona e to tofi. E nā ona tau mate pēa fo i o mātou wola vai. E i tai, ua whai masiri anga au wha malu o la ua fiu. Ua ua ti munga mala ina pēa Samoa. Ua langa malu fo i le whātau waa e ala i tofi mati ute. Ina ua whati si sina aile ngalu alofa o lau tau singa. E le ma vai ia Samoa. Whawhetai. A ua ne nea le tangata ina ua e whātou tonga i tofi mataleni. O anga waa ese. Whawhetai ta mā. E whilongia le nei lalo langi. A ua e au maia mauti noa le whetūta i ala. E tilo fia e le au kerisiano. E ala i le tala le lei ma le tuspa ia fola. Whawhetai sili. Ma le whaolatanga ua uma ona e totongi ai le pāsese o le tangata whātua i le ola e whawawau. Se a ea e mātou te le anga waa ai. Pa ngā lawa lea, e anga sala ma anga valelo watu nuu. Ua tau mia ma tanu mia pea le whaawai ua uma ona tutoa tua a. Ao le lalo langi o mala. Ua whai ma whenga o le tangata. Mātou toa tutuli vai o mātou wanganga. O wholalo mātou whatauwa. Pale maia lagu fio lo mātou tamā. Whamanuia i si o mātou atu nuu o Samoa. Paolongia lo mātou ola mai lava i ona taitai. Se ia o i si tangata fou. E whaifua lava o mātou whaivalo fi lima. Pe au noa malagu fio. Ua pō ia pēa i mātou i whaafita auri ese o le ola nei. O mai whaingata. O le soifua matua. O misa ma fe ese a inga. O le pule manosi e o ai le malanga le maliu ma le oti. Awa lava e te tu au noa ina lo mātou wola tamā. Tau tai pēa lau fia o le sāfo lau o lau ngā luenga o le tala le lei. Ia whai pēa maao o le manuia e whaamalu pēa i a Samoa. Whaamanuia i le ngā ruenga tālai o le tala le lei, o ala atu i le nei ala ata. Mātou te talo ta māse, teimi o mātou mālolo. Tau sia le ola o lo atunu. O nisi o mātou te talo. O mātou wofo ina atu whai alo finangalo. O lava o mātou loto. A o le manuia ma le file mu o la o fio le atu o le tamā. Le alofa siri ese o Jesu ke riso lo mātou o li ma lo mātou whaola. Tu mamai leo mātou lunga, ma lunga o lau whana umai le lalo langi atoa. Nei se iau o le whaavavau lau. Amen.
te langi le fitu te whaitoa, i le tātou Tapuaiga, o le whaapolo mo le whaasangi, le nei vaenga o le Afiafi, ia e ala i le whitaetunga, le sunga le tātou tofi, le sunga le whaiwhiau, ia isa mai le ulai, ma le e whakasasa le o mua, wha leo le ngā whaafteitele, i lau sunga le whaiwhiau, ia mo le tāpenanga mātango fie, o le tātou Tapuaiga o le nei Afiafi whaafteitele, tāpena whaaftei auni masaili, ia ua fo i le whiau tāu o le tale lei o tau longolongo aisi o tātou tunuu, ma le au whaatua le ngata fo i lea, whaafteitele mo le mo taltalonga ia e tulituli ai pea ni manu mo se tātou atunu umana tamawhanau i le ngata i le malo le kalesia o ainga o i tu malo sa mo nei matunu e mau wha fo i pele mau tele mau wha le nganga i lau sunga le whaiwhiau ia ua lava le lango ai le tiute i le tiute whai le whiau man ngā luenga le atua ma ua lau soifua malo lo ina le lei tino ma le mawhau ma le nganga ia wa fo i tiute ma le au unanga i le kalesia ia manu ia fo i le Tapuaiga le faletua ma le nofo alo langolango ai le whiau ma le galuega ma valaauga whaonga i le soifua ma le ola le nei vaitau whaafteitele mo le tātou Tapuaiga le nei Afiafi malo fo i le Tapuaiga le sunga le whaafengaiga ma le faletua ia o le whaiwa le sunga aulai mo le tātou Tapuaiga whaamalo fo i le kalesia lo na o tele whakasasa le umua mo le tātou Tapuaiga o le nei Afiafi whamalo i le au asafo ma le ofisa o le au whaipese ia mo viinga o le atua i le tātou Tapuaiga. Ia manatu leo te pena mai ia tātou whasilanga whalau i tele ia ma whaalinga ia walo nofo si le fia le nei vaenga o le Afiafi. Whasilanga tāua ma le mtanga luenga o le pālemia ma le kāpeneta. E whasisila atu ma le whaaloalo i le mamalu o le atunu e whaapea. Mo i lato uma sa mia matu ina atu o lato tusi folau Samoa. Ma i leasa se fulu valo au kuso e o atu i leasa lua se fulu ono au kuso lua o lua. Ma i le ofisa au tu ia pia. Whaamole mole, i susu mai ma au tusi folau i le ofisa o whemalanga inga. I le fonga whale tasi o le maota o le malo o le ele fou. Mo le toe ilo ina i se teimi vave. Ua mafua le nei tūlanga ono o lui tau ua mai tauina le ali mai i nei tusi folau. Whamole mole e tā ua le tuina mai o tau tusi folau. Ina ia toi whaatino ngā luenga le mta ngā luenga ma mautinoa e le whaalawe lo tau whemalanga i whafo atu o Samoa. E whaamoe moe o le autangia mai le nei whaasisilanga. Mo nisi whaamatalanga whaafsota i mai le numero ono tolu lua lima lua wha po le lua o lua i vatasi. Pe emaili mai i le sia opo.pese@mpmc.gov.ws whaaftai se nia le ofisa silio pulenga matanga luenga le pālemia ma le kāpeneta. Whaasisilanga ma le kalesia whaapotopotonga Congregational Samoa poutasi whale alili. Whaasisilanga mātou nofo i malao manu ma whaaututu le salefu a wale tu umoia suanta lii i le vau filifili a wawa mapue ati a saa ai longo foi maunga wao walo longo foi na yotea ua musa i fonga ale sanga lala ai maalo i le vaile a tata o Samoa na ngalo matou solina aia le seunga i tia saa a wale to fa wa e sunga le whaafengainga susunga le tone wili ma le whaletua le sunga le tuatanga loa tō le afionga i a Malaysia malama ma le kalesia e whakasai poutasi awala le mafua ali i lau whaasausauga Samoa i au whaiva alofia au i le aso ma le aso a wanga luenga o fita i tunga mo le sailinga o le manuia mo a inga. Tulona Samoa i au pa ia sausauga tā ma ia i le malai tele se ia pa ia malai o le vavau o a inga ma o lātou tama ma a inga o nofo a inga o pāpā le usonga i antu mua mapule i tu au mala taua ainga i le tai ma le vaa whanati. Tu lou tutuila ma manua a wā sua ma le vai whanua fo mai tūlangi sa ole masale au mua ma le lau niu na sae lua. Pa ia le manua tele ma tō o le whale ula. Ai matua le tuu le tu vai o le ainga sa le vi. Whainga tā oe le pa anga tau whea ngai tau i le langi a Samoa le atunu tofi. Tu lou lava. Wala ngona so mātou leo le nei whaita waso
Awale nei whaamoemoe o le aalo atu iai le kalesia e whakasa I poutasi ilana tau salasa I le tupe online. Wa mātou taro sangaina lo au maafola mose fesosoani au tau whaamae ai le fausiaina o le malu Tapuaiga. Awale tala le lei ma le finangalo o le atua wa toe nei o se masina mani vai aso o na mae a lea o le ngaluenga. O le tatalo ma le aungani a le tangata vai inai o mātou ainga o wō mapaanga e o lava I whanau a le nei nuu o poutasi o Afifio I tu e fia o Samoa mātou nu e mamau. O fea lava o mai moa mai ai I le nei sa ilinga tupe tau sala online e tatalo atu ua mātou mo o mia lava lau feso swani o le lava le foai o le e tau a aoina e talia lava ma le nganga fia. E iaile manatu ua e sila I lunga o penga ta whailangi I le whaasalaunga o le neisa I ngā tupe na tuina I lunga o le Facebook I le aso tolus futasi o ke topa lua o lua. Ua whailoa I foi numero telefoni ma le bank account a le kale sia mo lau foai. Bank account sa CP tasi o lima o fa lua iwa o tasi. O telefoni mo feso ta inga e Afiai le fitu tasi valu iwa tasi iwa tolu, fitu lima valu fa fitu fa fitu o lima, fitu tasi lima valu ono, fitu fa lima tolu fitu tolu fa iwa lua tolu iwa, male fitu lua tolu tasi iwa ono. O le aso le afa atino aile nei fa moe, aso sfulu iwa November lua, ile community hall I poutasi lama, ile itulai iwa ile taiao, se ia pa ia le itulai tolu ile Afiafi, o la le tusi, e sili le manuia o le foai, nairo le na titalia. Faya ma le whaalolo teli, sunga le whawhengainga ma le whanetua, ma le kalesia e whakasa I poutasi whalealili. Important notice from the Ministry of the Prime Minister and Cabinet. The Ministry of the Prime Minister and Cabinet request respective Samoan passport holders who had their passports printed and issued on the 18th of August 2022 to the 26th of August 2022 in Apia to kindly return their passports to the Samoa Immigration Main Office, Level 1 of the Government Building at LL4 for immediate review. This is due to technical issues that have been recently identified. The Ministry is committed to ensure that these passports are aligned to International Civil Aviation Organization or ICAO standards and requirements. We regret any inconvenience caused. For more information, please contact 63222 25524 or 20291 or email siaopo.pc@mpmc.gov.ws. 5 ties signed by Chief Executive Officer, Ministry of the Prime Minister and Cabinet. Whasalalaunga lo tualainga mo le sela utausanga. O le ama manu pe ia le ataata na filia, i le whaasa pa ia mamamanu o le atunu tofi. E afua mai le whanga o le ulua I whale ula, se ia pa ia whanua o le ala taua, tulou lava. E whaasino tonu le nei whaasi silanga, I suli o le suafa tupuola taua I tuli I tanunga manono e whaapea. Ona o lea e loma le whaamoemoe le ainga I le whaamanatuina o le selau tausanga o le lotu tausia le ainga I le tausanga fou. O lea e wala au whaalolo tuai mo sa tātou wheloa inga I le aso to na ia solua se fuluono o November I le itula e se fulu tasi I le taiao e whaamau tuai fuafanga uma mo le aso. Ia taita iatu e le atua lo utou soifua I le aso ato whaina. Soifua tupuola peni asi sao le ainga. Whasisilanga taua ma le mtanga luenga o le palemia ma le kapeneta. E whasisila atu ma le whaaloalo I le mamalu o le atunu e whaapea. Mo I lato uma sa laumia ma tu ina atu o lato tusifolau Samoa. Ma I le aso se fulu valo au kuso e o atu I le aso lua se fulu ono au kuso lua lua. Mai le ofisa au tu ia pia. Whaamole mole, ia susu mai ma au tau tusi folau le ofisa o whemalanga inga. I le fonga whale tasi o le maota o le malo o le ele fou. Mole to ilo ina I se taimi vave. Ua mafua le nei tūlanga ono o lui tau ua mai tauina le alia li mai I nei tusi folau.
Whamole ta ua le tu ina mai o tau tusi folau. Ina ia toi whaatino ngā luenga le mta ngā luenga, ma mauti noa. E le whaalawe lawengia no o tau whemalanga i whafo atu o Samoa. E whaamoe moe le autangia mai le nei whaasisilanga. Mo nisi whaamatalanga, whaafsota e mai le numero ono tolu lua lua lua. Lua lima lima lua wha, po le lua o lua i watasi. Pe i meli mai i le sia opo ta pese at mpmc.gov.ws whaaftai. Se nia le ofisa silio pulenga. Matanga luenga le pāle mia ma le kabineta. Important notice from the Ministry of the Prime Minister and Cabinet. The Ministry of the Prime Minister and Cabinet request respective Samoan passport holders who had their passports printed and issued on the 18th of August 2022 to the 26th of August 2022 in Apia to kindly return their passports to the Samoa Immigration Main Office, Level 1 of the Government Building at LL4 for immediate review. This is due to technical issues that have been recently identified. The Ministry is committed to ensure that these passports are aligned to International Civil Aviation Organization or ICAO standards and requirements. We regret any inconvenience caused. For more information, please contact 63222 25524 or 20291 or email siaopo.pese@mpmc.gov.ws. Whaaftai signed by Chief Executive Officer, Ministry of the Prime Minister and Cabinet. Samoa
E a fofonga le tātou tunu, paanga lau EFKS TV, ia i tātou whātia silanga, ma wha salalonga wha lau i tele, mo lau si le fia. Ia nei vaenga lava e tau longo ele malu le tunu e wha leo pea, ia i lau wha salalonga, o lau wha manuyanga, o a nei vaenga na e mwhai ona o nei lau EFKS TV i so seala. Ia, o le wha solonga le tātou por kalame, i le nei fo iaso, aso tofi le nei, aso sulfito novema, lua, ta le itu lai fitu, o le tātou Samoa tau longo, ta lai vai whanua le alat fitu, o le televisia Australia, so o maiai, o le tātou por kalame, o le aua le ainiu malili, le afa le itu lai valu, ia so o maiai ma le tātou wata whaasolo, mea Klaus Tota, i le tā o le itu lai iwa, ia ma le tātou wata tifanga, ta pena ia le tātou ala ata o le EFKS TV, o mai fo ile o nanga o le fo ipo lango ia i lau fale o loa o le PSL ia ona fa mai ai fo ila ia au nanga lau EFKS TV i le nei fo iaso e ma lo le mafuta mai tātou por kalame po fea lava na mafuta mai ai ia tautua na lava ia tātou Tapuaiga le mu ave le tātou fa moe mo le tātou loto atoa e Tapuaiga ia le tātou au o le fai vai tapenanga le ngata ilea ia o le ta'alonga lo alo atu. Ia i lato uma wha i longa o lato wa sasoi fua i le so, ia momoli atu mato wha manuyanga, lau por kalame o le Suluaulama, wha manuia le atua i le atua ina o le aso whanau, po o le sasoi fua i le so, ma ua le mahalo siltino ma whau ma le anganga, a wa lava tiu te ma whaiva ese o whenga iai, ia, moli fo i wha mawhan whananga le tatou por kalame, i so se tainga so se tangata ia o afea i whanoanoanga i nei vaenga o le Afiafi. Sanga wha maise le nganga o le atua, ia ma wha mawhan whanapea ia o na ola whanoanoanga. Ai whaftai tele mawhita mai tātou por kalame. Ma lo lava mawhuta pea le tātou por kalame le Suluaulama i le nei vaenga o le Afiafi, o ato e whiau matoi ngā luenga o tau wha uma le nei aso, ia tātou wha toa i le saonga le mu, lofa mai le nganga o le atua,
ina ia wha uma wha manawa uma ngā luenga o le stofi lato ta pena wha le mawhau le tino ia male nganga ia awa ia le asofou o lo mua mai ia au mai le nganga o le tua pe a tātou malolo ia wha pe fo o na wha awatulo na nganga lelei i lo tātou wala wha i manuia awa lo tātou wala atu le wha i unga fo i o le neva yaso wha uma le tātou Suluaulama le tātou se i masani Samoa National Lotto ma le tātou heat free pe ona tāpena mai ai ia le tātou vaenga le Samoa National Lotto manuia wha sausaunga se tātou tunuu tātou toi whai loa i tem whape nei le soa tai au tō whasoi fua. Talofa Samoa e lo whasasanga le nei tu lau le aso, wofal teme tātou se masani o lau Samoa National Heat 3. Ilona se i numero valos fun mal fanni fatasi mai famili malon malo awasi aki no tato ma afanga solo se aki no tato ma tato famna tu masani ava no ma faina eta alo mai ai masa ili mai ai so lucky mano mo le straight tolu numero se sao box tolu numero lucky so se fatu langaina front bear lua numero se sao le pito i luma back bear numero se sao e lua le pito i tu the lucky one le numero tasil pito i luma ma le combo numero laki e tolu so se fatula ngaina e Afiafi ma le straight Yele nau mai ana sekina tātou maa, a sauni se peni ma se pepa, wha mau ina e tātou numera laki manu yele mati. Tātou numera mua le numera lua. Our first winning number is number 2. Tātou numero lona lua le numero tolu. Our second winning number is number 3. Male tātou numero muli o le numero fitu. And our third winning number is number 7. Toi whaafonga mai o numero laki nei, le numero lua, numero tolu, ma le numero fitu. Lua, tolu, fitu. Whai wina nā lau se ili nei aso tuli tāmale aso tae au, ma sa ili mai so laki. Man ye te leina fo whango tsoe tō whaso i fua.